ariko birandyohera cyane kubona ko dushobora kuba tugaragara kuri YouTube ino saha uko twe dukoresha iryo terambere biriko birafata indi image nziza kera babahaga byasaba yuko babavuga ku mateleviziyo babavuga ku maradiyo ku marikodi ibiki bitandukanye ariko uyu munsi urabona n'ikindi shima nabo turasubira tukabonana nabo kandi turugwaruka gwejo ibyo biboneka yuko nabo nyene ndabashimira kubona bitwararika iryo terambere bakarikoresha Bibiliya niyo ivuga ngo abasabyi banje bazokonka amabere y'amahanga iyo verse yanditse none urumva icyambere ikibazo nuko ibyo byose wicara inyuma mu rusengero kandi ibyo byose kandi naho no yikubwira wewe nta Bibiliya ufise Hello bakunze ba Bujayi TV ni mwana mutacha mwiriwe banye naho muherereye nibaze ko mumeze neza cyane kandi mukurikirana muri benshi kuno mugoroba rero turi kuri stade Intwari turi kumwe na bamwe mu bihanganye na bamwe mu bantu bakomeye cyane tugiriye iteka ryo kwakira MC Amipro ku bantu benshi muramuzi tugatumwakire imisegonda 30 atubwire mbega bimeze gute turakwakire kandi ku kamera za Bujayi TV Salama Kristo bimeze bite Bien alhamdulillah ndajeyo cyane meze neza ga mukuru wanje ni jambere mvugiye kuri Bujayi mukuru wanje Oya ibyo ntibyari sawa kandi ushizemo nagari sawa Asante sana kuba mumpaye no interview ndishimye cyane umunezero kuri jewe hari abantu bakurikiye ibiganiro bya Bujayi TV batazi impamvu turi ngaha narenda kuronde kugira utubwire mbega bimeze gute kuri stade Intwari ko turi ngaha hari abantu benshi mbega mu ncamake bya bimeze gute univers culturel pour la diaspora turiko turasezera aba diaspora bari bamaze igihe bari hano mu gihugu cy'u Burundi nico gituma ubona rino joro riza kuba ridasanzwe kuko tuza kuba turi kumwe na nyenicubahiro papa wacu nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye mukanyaza kuba ari hano turishimye cyane nibaze ko ari ibintu biza kuryohera ijisho abantu bose nka MC Amipro reka tugushimire cyane kwemeye ko tuvugana asante sana mukanya ndabashoya bien sawa mwumvise rero ni MC Amipro reka turabe undi muntu tuganiriza gato twumve uko bimeze tugenda tubereka twameye kwereka ibiganiro biryoshye cyane abwiye rero ko ngaha kuri stade Intwari hari muri bamwe ibihangange bikomeye cyane turaza kwakira na nyenicubahiro w'igihugu cy'u Burundi hariho n'abandi rero twagiye tubona tugize iteka ryo abantu ku ruhande bakomeye bamwe bagize umuziki w'umurundi ariko tugira tubaganirize isegonda 30 kumva ingene bimeze turabaramukije abantu Imana mumeze neza nkuko nabibabwiye umwe mu ba legend bakomeye cyane bagize umuziki w'Uburundi twagiye tumenya twebwe nk'abana twamubonye kuva kera tukora tumubona tugiriwe iteka ryo kumwakira muri kamera za Bujayi TV reka tubabwire ngo ikaze kandi kuri kamera za Bujayi TV barasubira cyane kubera ibyo yacapiye abandi ati reka tubahe ikaze kuri kamera za Bujayi murakoze cyane yego iri ni ijoro ridasanzwe bavuze ko turi ngaha kubera gusezera abadiaspora mbega bahaga ari mu bantu bazosubira inyuma ko twari tugikeneye imyaka myinshi idashika mu Burundi uri mu bantu bazosubira inyuma nawe jewe nafite imigambi mu bino mugabo ndoshaka cyane ko ngenda gutunganya ubutumwa natumwe ana mu agacangaruka gozo n'abantu bari mu muziki kuva kera amaze imyaka myinshi ibintu mu byakira gute ko tuzi ko mbere mwasora indirimbo atabinyamakuru amativi online yarahari ariko ubu ukabona hari iterambere mu Burundi hari amativi online dutumira abastar basanzwe kugira tuzuze umuziki w'u Burundi mbega mwebwe n'abantu ba kera ibintu byakira gute mwebwe ariko umutima byakira neza mugabo kuko niko nabona ibibazo bavyumva cyane gusiba byose cyane tubaza ibibazo kwatumenya ingene tubona ingene mwebwe byakira tuzi imbere byari bigoye ingene muziki umenyekana ariko ubundi mu Burundi hari amativi menshi online byakira gute rero ibi bintu byiza cyane kubona hari umuziki biciye ku buhinga bwa kuko kera byari bigoye byagiye ukaja kuyiga ariko uramutse kugurisha ariko uramutse igidisi yakwira ku isi yose ikibazo nagenda kubaza ati mbega mwebwe nkamwe nk'abarigenti abantu bakuze iri joro ry'uyu munsi mworivuga kiki nk'abantu bakuru mworivuga kiki kugira mubwire abariko baraduga abariko bavuka unye binjira mu muziki mwe mwababwira iki kuri uno mugoroba
dufata neza ibisanzwe dufata neza kuko akaranga k'uburundi ikintu gikeneye cyane iri joro naryo numva yuko arijoro riguha iteka akaranga k'uburundi rero tubaza yuko ibiteramo nk'ibi byohuta birabyitwa bigatuma abantu nyene bajijukira akaranga k'uburundi akaranga kacu. Turashimira cyane murakoze kuba muduhaye akanya ko kubavugisha. Murakoze cyane kuba muhaye ijambo. Hello ladies and gentlemen, nababwiye rero ko turi kumwe n'abantu bakomeye cyane. Aka kanya rero ngiye iteka ryo kubona umwe mu batipe basetsa muri kino gihugu cy'u Burundi. Sinzi ko ari umutipe Jembo umenye ngo umutipe araza kutubwira ko bibatse mugaje kuri Jembo ari umutipe. Ni umutipe umwe yubatse izina kubera umunwa wiwe ari ubeshiteho. Turakwakiriye kandi kuri kamera za Bojait iri defense. Ni sawa urakoze. Urakoze. Kwera gutwenga ndabuze n'icyo ndabaza umeze neza. Bo je meze neza ndasunikisha ibabi. Muri no myaka ni sawa kuko ubuzima urabubona nawe. Uvuze gusunikisha ibabi ku bantu batubikira undi neza ubuzi. Gusunikisha ibabi. Bo kuko iyo ukoresheje igiti umuntu aca yiruka. Iyo usunikisha ibabi uba ufise ubuzima buri normal. Okay. Kuko usunikisha igiti n'umusazi. Kuri no mugoroba turi muri novuga ko ari fete canke igikorwa cyateguwe cyo gusezera bamwe mu ba diaspora abarundi baba mu bindi bihugu apana mu Burundi baba hanze y'u Burundi. Mbega nka wewe nk'umuntu w'umukomedi tuzi wubashwe cyane kandi ukora ibintu byiza ubyakira gute kuba uri hano hantu kandi tubona ko hari abantu bakuru hariyo na president araza kuza ibyo bintu byakira gute kwisanga nga kuko nawe ndi mukomedi ndabona bo nubwo utarabona uwundi baraza urumva ariko ni uko biri kose ndabishima ibintu bimeze neza cyane kubera ko kuba ishobora gutumirwa muri evenement nk'iyi en plus kuvuga ko les diaspora aribo bifuje ko duteramana nuko ubwa mbere barampa agaciro ibikorwa byanjye birabashikira hari ibi binyerekana yuko ivyo nkora biri international kuko ya bitari biri international kuntu birabyari kuba bigoye. Icyo ni cyambere kigira kabiri naco nuko binyereka ko izina ryanje rigenda rifata iyindi ntera ikomeye genda naguka mu kazi nkora bigenda bishimisha bose kuva ku bato gushika no ku bategetsi. Icyo ni ikintu rero ishima gikomeye. Ego ugarutse ku kantu ko kuvuga ko bagutumiye kwera ibikorwa byawe mbega muri uno mugoroba Ili Defonse turaza kumubona kuri stage ariko aratwenza abantu bari ngaho byosirike we negerezwa nambaye karuvati meze uku nivyo kwijana none banaje gukora iyi no iyi niyo ntambara mu rubanza rwo gutwikurura gusa ariko ngeze kuri stage ndayambara guys ubona aratwenze sana sinzi ko muramuraba comedy ziwe nuvuga ko ndaryohewe cyane ko sinari bwamubone live hari umurundi mugenzi wanjye sinari bwamubone biranshimishije cyane niyo mpamvu muguma mubona ndiko ndatwenga. Reka sindiko ndakubaza ibibazo bigoye mugana ashaka kubaza ikibazo namye nimvira mu kanya hano hari abaririmbyi benshi harimo babahaga abantu baririmbye kuva kera nariko ndibaza mbere bakiririmba nta izi YouTube channel nta zari zihari Ili Defonse byari bigoye ko bamenyekanisha umuziki na comedy rero na comedy ranje ko ikijya gihe nibaza ko bitari bwafate indi ntera ngo biduge cyane ibintu mu byakira gute kuba hariho ubu buhinga bwaje bwo gutuma umuntu amenyekanisha ibintu bye bivuye ku buhinga bwa none YouTube channel. Bo ni novuga yuko iterambere siribi ahubwo abarikoresha nibo usanga biba bibatera ikibazo ariko birandyohera cyane kubona ko dushobora kuba tugaragara kuri YouTube ino saha uko twe dukoresha iryo terambere biriko birafata indi image nziza. Kera babahaga byasaba yuko babavuga ku mateleviziyo babavuga ku maradiyo ku marikodi ibiki bitandukanye ariko uyu munsi urabona n'ikindi shima nabo turasubira tukabonana nabo kandi turugwaruka gwejo ibyo biboneka yuko nabo nyene ndabashimira kubona bitwararika iryo terambere bakarikoresha. Bibiliya niyo ivuga ngo abasabyi banje bazokonka amabere y'amahanga. Iyo verse yanditse
none urumva icyambere ikibazo nuko ibyo byose wicara inyuma mu rusengero kandi ibyo byose kandi naho noyikubwira wewe nta bibiri yumvise anje ndayitereshaje muri telefone ubu byaroroshye tereshaje muri telefone babwiye ko Imana ifibika ifite biblioteke muri telefone ibyo bintu bikura twamwumvise ni ide fose turi kumwe mwamwumvise rero ni umuntu atwenda cyane ntushobora kumurandura muri Yesaya ni Yesaya sibyo Yesaya uramuzi ni onkre wawe je ndanazi oya ndanazi Yesaya 41 umurongo w'icumi 41 ku murongo kuvuga nkaho uri kuvuga inimero za parasera mwumvise rero mari tutaryohe saragora tuganire ya aderesi yo muri quartier onye ndahavuze gusa bacamenya muhira aho bacamenya muhira ubwo urumva rero ndagutumye gira recherche ugera ndumva ko hazi n'amapave urayazi ibarabara rya mbere n'irya kabiri birageze nawe ugenda urawe urondere biriyo sibyo bazokonka amabere y'amahanga bisobanuye iki tuzaturakoresha ivyo uko isi igenda iratera imbere uko wakoze YouTube nituzi ari mu mahanga ya kure uyu munsi natwe turayikoresha ni nko konka amabere y'amahanga ku bantu b'abarundi babitahuye cyane reka tugushimire cyane Ildefonse tuvuga ati turatewe iteka no kwakira kandi uko reka tugushimire ko wemeye ko tuganira murakoze cyane mukanya gatoya hariya kuri podium sawa urakoze cyane urakoze